Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih sadiqin amin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na mga kami Islam, Alhamdulillah yari na isab kita niyo ha zaman na to ini waktu long tasin guru na to kalasan amoy in rais in muasasatu ad-Diya muasasatu ad-Diya demikian siya resab in mudir sin ma'had ad-Diya. Alhamdulillah wayron narukaing daing ha guru na to kalasahan Sheikh Abdul Wahid Ikiram sumagawa waktu ini aun biya mga kialigapan niya. Alhamdulillah yari raisa bi mga kaburuhan sin Ma'had ad-Diya amoy in wala siya ri buat malainkan yari aun tu biya kanti ni. Alhamdulillah muna inyari sumuno kako yari ha kakitaan niura muna in hi Ustad Raisir Muhajiran ini dimihil siya kato tanyo pamulan sang hawaktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. In sumuno kanya yaon hi Ustad Salih Kalbi in yadto haruhul yadto lang ta hi Ustad Murham Adam amoy in magpatumtum kato tanyo sin pagbuhi kato tanyo magbalik puas tayo nga kamatay insyaallah ta'ala. Ang pain guru na to hi Ustad Salih Kalbi lang ta in lilayon niya kato at awadihil na kato pangadyan hawaktu ini lang ta amo na in dunya iwan sin ini lanap sin dunya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na manjari hawihaon waktu mga katawtay manghuran ini in zaman na to ini at awain waktu na to ini hawihayaon waktu lang ta na imbunal niya tigidlom sa hakwa yan ating niya blackout long niya tigidlom hakwa sumakawa. Alhamdulillah eri kami halaw mini masawa-sawa isap di halaw agwa dayaw ning tigidlom. Alhamdulillah na manjari habihaon din na magpalukay tagdaan sin kami dahil ha dito haruhol dapit madto insyaallah ta'ala hitukbal ko pa guru sin kita niyo muna-muna o gusto ito magsunod-sunod na sila dahil ka muna-muna rin ka na Ustad Murham Adam sumuno maun ka Ustad Salih Kalbi namin kahinapusan daw ta dimihil pangadyan kato pamulansang amunayin Ustad Raisir Muhajiran itukbal ko muna-muna man to pahuro na to amoy niyadto haruhul yadto palyatupaddal padilatuhu maskura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Ayyuhal mubarakun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna niya mga kamumaasan na mulia itukbal na to in pagsarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala hakaruna yari naman masi kato tanyo piyanughara sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga nikmat niya. In mga ini mga palanggungan haagama Islam subay na to pagsyukuran fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sabab yadto inikabissara na mo atawakan inikapatumtum sin kami gawaon lain hakitab iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Although in pagpatumtum bukun naman ang minsuay kawaon din hakitab iban sunnah. Sumagawa in tiap-tiap hikarayaw kato tanyo mga bariman inyan kanganan siya pagpatumtum. Dahil nasabab yadto
sumilong kita niyo hajaman na to ini halambong sin ayat ha suratul Yasin. In suratul Yasin bang kita mari fa maalim sin Quran patafsir in siya ini Makkiyah. Sebab in surah sumasa siya Madaniyah, sumasa siya Makkiyah. Arapun in suratul Yasin hati niya timurun siya ha Makkah. Bang kita mari pamaalim sin Quran Makkiyah, baitaan niya kita sin Raisiyah. In ayat timurun ha Makkah, panawag-tawag atawakan dumaak katu taniyo umisbat sin pagtauhid. Dumaak katu taniyo umisbat sin kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin baitaan niya kita niyo sin adlaw kiamat. Baitaan niya kita niyo sin pagbangon puas sin kamatay. Baitaan niya kita niyo sin pagsud surga iban sin narka. Dahil na sabab yadto, dahil na mga riyakan sin syara katu taniyo, di akan katu taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala biyanda niya Quran mahamulya, bang kita mamassa sin Quran, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. In Quran laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, harwa taura. Muna-muna in siya dhikra pa dua tao. Liman kana lahu qalbun. Amuin mga sila tao, amuin mga sila manusia, aun pangatayan nila. Hapanapsirhi mujahid akal in qalb. Maingat sila mga nal. Hatungod sin Quran iban sin amin mga sila manusia. Al-qassam wa huwa shahid. Amin hitilakbo nila in pangdungog nila pa Quran. Atina panganalon nila in Quran. In ini biyanda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mga palangguan na agama Islam, dahil na mga tiranan, kabakan na tuin pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon na pagbasa sin Quran. Di akan katutan yung in mamasa sin Quran. Basahun sin sarayaw-rayaw kabasa. Hatihun in makna bang kahatihan. Panganalon in Quran, tadabburan in Quran. Di akan sin syara sin agama Islam. Sabab, mabiya sin agi ko, doon han mahinang tiranan amin kabakan na to in pamando sin Allah, in hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jima to hadaman sin sila mga nakauna. Hamuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawala pa siya nakapag-Islam. Hawak to nasaggaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in asu kampung niya, yawn Hamakka, in siya ni Hamadina. Hawak to yad to, wala pa siya nakapag-Islam. Unoy natalisin siya, laong niya, matun ako pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, matun akulong niya pa Madina, dahan kuin Muhammad, salamatahan hasupaya ko, makawain kau kampung lasya ko. Dahan kulong niya in Muhammad, salamatahan, saltain siya halong dukal, halong astul, miyanaw siya dahin hamak kaharap pa Madina, adlaw sambil iabutan siya doon. Pagdatong niya pa Madina, sabuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsasambahayang. Maghrib, biyasin kaingatan na to, in madaran pagbasahon sin Rasulullah, hasambahayang Maghrib, surat Tur. Miabot man in Rasul, paayat, amin ha surat Tur, am khuliku min ghairi syai'in am humul khalikun. Hawak tuyad-tuyaon na in sahabat, wala pa siya nakapag-Islam, dimurungog siya habyas sa sin Rasul. Sa in panaw niya yadto, panaw mamuhi nga pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya ratungan niya in Rasul, nagbabasa sin Quran, sa amo nagsasambahayang, diungog niya man in parman, iukab niya in pangatayan niya, tilakbo niya, amin iukab niya in pangdungog niya, pagbasa sin Rasul,
am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Laong sin sahabat ini hawala pa siya nakapag-Islam, kada qalbi yatir. Inpang nanam kulong niya, impangatayan ko limulupad-lupad. At awakan hapit kulong niya, impangatayan ko limupad. Sabab sin uno, sabab sin ayat biasa sin Rasul, diungog niya, iukab niya impangatayan niya, iwan sin pangdungog niya, dituhad tu kabakan niya in hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubus sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsambahayang, ampas siya miyad tu pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, iangkat niya in liman niya, iban sin pagyan niya, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panaw nagdurugal, panaw mamuhinga, agun-agun long amin hibisara niya, wala pa siya nakasud pa Islam, bangkulong niya hipagbak in Muhammad, latukun niya magtuy. Sumagawa, hawak tu diungog niya imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakasambat siya, wairun siya bakas nakananang parasahan biya sin niya nam niya hawak tu yadto. Panaw halawang dugal, nagbalik siya pa Makka, nagsasahaya yung pamayhuan, nagbalik siya pa Makka halawang kuyag, nagbalik siya pa Makka, nanawag-tawag hakahalan sin Islam, magpasaplag sin agama Islam. Putman, panaw halaw mastul. Hasabab sin pagbasa sin Quran, kawakan niya in pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dito had to mga palanggungan na agama Islam, kumawa kita ni suntuanan, bang biyarin in kaunan nila, hatungod sin Quran. Mamarahin na katutan yung in biyayta, mga adilla, di mahinang reason sin manusia, bang siya mamassa sin Quran, laong niya di niya kahatihan sa mapin Quran, luga Arabiya. Di mahinang reason sin manusia, amin di niya kahatihan in makna sin Quran, mamarahin na in dalil biyayta katutan yung isayid kutub hakitab tafsir, hawak to siya timulak dahin ha Europe, miyagad siya kapal. Pagkita sin mga kaiwanan Muslim, timulak inahambok alim, miyagad in kaiwanan. Doon man siya hatulakan hatas kapal, iabutan siya sin adlaw Jumaat. Iabutan siya sin adlaw Jumaat. Kaya ingatan niya, hataw magtutulak-tulak, wala kaya wajiban in magjumaat. Sa along sin alim, dihay ni makaka siya solution bang biyarin niya hiparagbusin agama Islam. Hipakita in agama Islam, haruga in agama. Dun hataas kapal na maid siya hatag mustahab. Sin kapal yaon. Hati niya magsambahayang siya Jumaat. Piyun niya in mga Muslim. Sambil ioperan siya, diaak siya. Laong sintag mustahak dito kaw halas floor. Hasupaya wayron makadisturbo kaniyo. Long singguro, di long niya. Bang makajari doon kami hagitong-gitong. Hati niya bang tu pangkat in kapal dito siya ay karwa pangkat. Unoy naksud, hasupaya kakitaan sinduga in agama, inhantang sin agama Islam. Sambil nagsambahayang na sila, nagkhutba, inhambok alim, in mga magpapansak, wayron magpansak hawak tuyad to. In magkakalang wayron music. Pag-ikram nila, ang mga sila Muslim, pag-ikram, sin mga dugay agama, ang mga Muslim. Hati niya, hipag-adat nila. Hawak to siya nagkhutba, wala niya piyahaba in khutba niya. Sa in piyahaba niya amin ayat biasa niya halom sin sambahayang. Pag-ubus niya nagsambahayang, gimuha siya rin hatampat pinambayangan nila ito, biyak siya magto siya ng bukbabai. Limuluha in mata, piyagangan sin kaywa ng muslimin. Sa pangalan nila ito, puhingaon silang bukbabai, in sayid kutub. Long sin babai, la. At niya, di niya unuhon in guru, sumagawa aun hibissaran niya. Long sin Sayyid Kutub, unulong ni maksud mo.
Long sin babae ini, hawak tu kaulong ni nagkhutba, iban sin nagsambahayang, aun kiya na naman ko, dayaw parasahan, di kulong niya hikaparagbus, di niya amin, hikapahantang bangunin parasahan niya nam niya. Long niya, di ko kaingatan bang dito ka tulong niya hapag khutba mo yadto at tawakan na pagsambahayang mo yadto. Salong niya inbasag kulong na dito hapag sambahayang amin biyas sa mo yadto. Hati niya, hawak to insayid kutub na massa sin Quran, na massa sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, inhambuk babai, iukab niya in pangatayan niya, iban sin pangdungog niya, tiranan, kabakan niya in hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to yadto, sambil minuwi siya pahula niya, nagdara siya sin agama sa bunal, amo na in agama Islam, kaya kitaan niya, piaragbus sin hambuk guru, amin hawak to sila hatulakan, pagbalik niya pahula niya, amin nagdara na siya, nagsasyahadat siya, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bima na mga palanggungan ha agama Islam, di mahinang ligwat sin kita niyo, amin Quran di nato kahatihan. Amo pa kaisab, bangin ikaw kiaunan mo, magbibismillah ka, mahapal mo yung patiha. Misan inyaon palpal habasa Arab, hahuruf Arab, tarkala iukab niya in pangdungog iban sin pangatayan niya, nahinang sabab kiyabakan niya in hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga palanggungan na agama Islam. Inyad to hantang long sin bahasa panagnaan sadya arapon in kalagguan sin patumtum amin ibisara na mo hawak to ini amunain pagbangon puasin kamatay inya to bilang sadya rin ha mga tagnaan sabab amuin kamatauran nagjato habihaon amun makabasa dya sila sin Quran bang aun miyamatay sarta aun pa mga ayat pagbasahon ng mga tao miyamatay bang mabasain pawailul lil musallin hatawri magsasambahayang. Uno na yung parasahan niya, bukon siya pa at ingkawakan niya, sa sukna sin mga sila, amoy namamasakan niya. Dahil nasabab yan, in Quran, bukon amoy hasuko sin mga sila miya matay, arapon in siya hasuko sin mga kita niyo buhi. In Quran, suko sin mga kita niyo buhian. Dahil nasabab yan itong mga palanggungan na agama Islam, aon parakala, piyatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala, misan in kaaunan niya ma'ruf atawakan ma'lum sumagawa aun din ang mga manusia kalupahan in parakala ini kapahaman sin kita nyo kataan sumagawa wala na to piyagsaddiyahan wala na to siya amin piyagsaddiyahan in parakala ini amunan in parakala kamatay kaingatan sin kataan wayro nin hambok din kato tanyo hindi kumahagad bat in siya patayon dasin Allah. Kataan kita niyo kahagaron na to bat in kita niyo patayon dasin Allah. Sumagawa, wala na to kiya pahaman. Mayta wala kiya pahaman, wala kiya pagsaddiyahan. Arapon, madaran pagkakitaan sin kita niyo. Matarang, sa piyatumtuman pa kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun kaon waktu, makita kita no tao miya matay. Bukun kaon waktu makaagad pa kita niyo magkuwul hatao patay. Bukun kaon waktu makaagad pa kita niyo magsambahayang hatao patay. Inyan hadir kato tanyo. Sumagawa mayta kialupahan sin manusia bat insya sambahayang unday sab, kumulunday sab, mapatay ray sab. Bukun kabiyaitaan kita niyo haatharul qudsiyah. Hakahaba aun miyatay, hakahaba aun ikubul. Biyaitaan kita niyo asal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Abdi rajauka, wa tarakuk, wa fit turabi dafanuk, walau dhallu ma'aka ma nafa'uk, wala yabqa laka illa ana al-hayyu la yamut. Bukun kabiyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatiap-tiap tao miya matay, atawakan aon mapatay.
abdi raja'uk. Ya kau ipon, biyalik na kau pa asal-asal mo. Biyalik na kau pa lupa sabab in asal-asal mo lupa. Watarakuk, hibin na kau sin ahli pamilya mo, kau kampong nasya mo. Wafit turabi dafanuk, bukun sadya kau himutang hataas sin lupa. Sumakawa kalian kau ang pakaw isuksuk magtupaliang. Amin halom sin kubul yaon. Sa may taon waktu kalupahan sin manusia in mga parakala ini. May wala tiyumtum sin manusia in siya. Hinangunday sab siya bihaon. Ianunday sab siya sin Allah subhanahu wa ta'ala raja'uk. Watarakuk. Wafit turabi dafanuk. Walau dhallu maka ma nafa'uk. Misan pa, ingkatan ni kawin. Ingkatan kabimbangan sin tao miyamatay. Dain naman hakawasa, paalta, palahasya, paahli, paagaron kanya palawang sin kubul niya, manafauk, di na magmumpaat kay muyakaw tao miyamatay. Pagpuas siya patayon sin Allah Ta'ala, unuhon siya sin Allah. Buhiun siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumaga, mayta ini wala pianalian marayaw sin manusia. Amu ini inahin ang sabab. Wala kiya pagsaddiyahan sin manusia, sabab kiya lupahan in mga parakala ini. Wala yabqalaka illa ana. Wairun makapingkay mo. Illa ana. Law sin Allah Ta'ala, buat malaingkan ako. Anal hayyu la yamut. Ako law sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in buhi kakkal di magkamatay. Buhi salama-lama, amuyad to in makapingkato taniyo ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amoy ni mga palanggungan haagama Islam, inahinang sabab, amin, hikapag pahil-pahil sin manusia, hapag istiadad niya, hatungod sin kamatay niya. Wala kiya lupahan sin manusia, sumagawa, wala niya piyaham, wala niya piyagsaddiyahan, insiya konsum ko nisa, balikunda siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pag amin asal-asal niya. Hangkan dia akan kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, insubay na to padaranun in pagtumtum na to hakamatay. Insubay na to pabasagon in panumtum na to hakamatay. Dia akan kato tanyo bang mo ininahinang ibadat sa lagu-lagu. Ibadat bang mo katumtuman in kamatay mo. Hambuk waktu in mga sahabat, aun biyantog nila iban nila. Aun iban nila biyantog nila. Yaun in Rasul. Lawang nila way biya kankwan to. Panday pandikal, maingat, halul akkal. Hati na biyantog, piyudji nila. Lawang sin Rasul kanila, akana sahibukum hadha yadkurul maut? Qalu la. Qal, laysa dhak. Hawak to ito, iyasubo sila sin Rasul. Habiyad to na yung pagbantog nila, haiban nila. Akana sahibukum hada yadkurul maut. Uno lang niya, in-iban niyo, biyantog niyo rin kainayan. Piyudjin niyo rin kainayan. May ngatdakan tumumtum sin kamatay, kalula. Long nila, di ya Rasulullah. Long sin Rasulullah, laysadak. Wairun paigda, wairun puspaigda sin bantog yadto. Bang in kaaunan niya, di siya maingat tumumtum sin kamatay niya. Sabab mga palanggungan haagama Islam, biya na sin agi, in pagtumtum sin kamatay, dia akan kato tanyo sin syara. Ibadat sa lagu-lagu bang nato mahinang. Bukun kalong sin mga ulama, latan sal mauta fa innal mauta layan saan ka. Ayaw mo kalupahi in kamatay. Sabab in kamatay, di niya kau kalupahan. Amuyan mga palangkungan haagama Islam. Dahil nasabab yadto. Magsama-sama kita niyo atawakan pagauguton na to hapangatayan sin kita niyo. Amin hatungod pagtumtum sin kamatay. Hasupaya di na to mapahil-pahil in pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang kita niyo mawasag tumumtum hatungod sin kamatay atawakan mawasag na to tumtumun in kamatay sin kita niyo gamman kumusog isat in pag-ibadat sin kita niyo.
Dahil nasababit ito mga palanggungan ha agama Islam, na hinang sabab, nasabot na to in ayat, amin sumilong kita niyo halambong niya, misanda kuman hangkaray, at inakuma kita niyo pangadjian kaniya, hasupaya, amin di na to mapuaw-puawin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In ayat ini, baitaan niya kita niyo sinupat parakala. Dito na inasabot sin kita niyo amoy hatungod sin kamatay. Inyad to intungod sin kamatay, bukon ka matarang kato taniyo, maarot kato taniyo, in kita niyo mapatay ra kung sumpo nisa. Sumagawa na biya na sinagi, wala na to ini kaya pagsaddihan. Dahil hasababyan, magsama-sama kita niyo magsaddiya, hatungod sin kamatay sin kita niyo, supaya kita niyo magparuntungan, haadlaw gana-gana uuwian sin kita niyo katan. Dahil ha mga kalagbuan sin pangadjian sin kita niyo, haayat na sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Haayat ini biyaitaan niya kita niyo hatungod sin kamatay, hatungod sin pagbangon puas sin kamatay. Labi-labi diha akan kato tanyo in magpakusog, in magpawasag, hapanuntum sin kamatay. Hambuk waktu na asubuin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayun nasi akyas. Longsin mga sahabat, ya Rasulullah, hisiyo in manusia panday-pandikal, halul akkal, maingat. Longsin Rasul, aktharuhum lil mauti dhikra. In tao panday pandikal, in tao maingat, in tao halul akkal, amin mabasag, tumumtum sin kamatay niya. Amin mga sila mabasag, magtumtum, hatungod sin kamatay nila. Ulaika humul akyas, sila yad tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in panday pandikal. Dahil nasabab yan mga palangungan na agama Islam, na hinang sabab kapag pahil-pahil sin pag-ibadat sin manusia, amuin kialupahan niya, pagpuas siya buhiun sin Allah Ta'ala, patayon siya, ampas siya, buhiun magbalik, bangunon siya magbalik sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unon na hinang reason, may tain manusia, limang mahapag-ibadat, kimusog papagmaksiyat, kimusog maghinang dusa. Limama, himinang sin karayawan, makusog maghinang sin kangian. Unoy na hinang sabab, bangin, mahinang sabab, hasabab sin pagkataon niya, bukun kamadaran pagbantugon sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusya alam sin Quran, bukun katiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusya alam sin Quran, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Unoy na hinang amin sabab hikapag pahil-pahil sin manusia, na hinang sabab hikalipagan niya amin apanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang inahinang sabab pagkataon niya, bukun kay nasal-asal niya, piyapanjari siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahin hatuwig, malumi, gimwa siya rin na pagbuhuan sin najis, pagbuhus siya, hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyadto, sambil na hinang siya sin sarayaw-rayaw manusia, dun man na hinang siya sarayaw-rayaw, maita siya simulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, kialupahan niya, uno, kialupahan niya ka, in siya, in asal-asal niya, why? Piyapanjari siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahin hatubig, ampa siya piyagwa, dahin hapagbuwa sin najis. Ampa siya hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarayaw-rayaw tao, sarayaw-rayaw manusia, na hinangman siya sarayaw-rayaw, imingat na siya sumulang hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, may kalupahan niya, in siya
bangunon sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpuas siya sin amin patayon. In topic amunay sura hasuratul Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sambil siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala diha ayat ini upat para kala long sin mga sila amin magtatapsir dito na amin wa huwa kaunuhu yuhyil mauta bil bahri wal hisab. Makagaus in Allah subhanahu wa ta'ala buhiun niya in tao, buhiun niya in piyapanjari niya puasin kapag patay ka niya. Makagaus in Allah subhanahu wa ta'ala buhiun niya kita niyo pagpuas kita niyo patayon niya. Hasupaya kita niyo ikabangon sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya maalok na to in hisab. Pagpuas kita niyo bangunon sin Allah subhanahu wa ta'ala umalok kita niyo pa hisab. Bukon ka rin ha mga kaibanan ayat long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqulul insanu a idha ma mittu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a fa wa rabbika lanahsurannahum wasyayatin thumma lanukhdirannahum hawla jahannama jithiya. In manusia huminang siya reason unuhon na siya atawakan pagpuas siya patayon sin Allah ta'ala buhiun ka siya wala ka kaya tumtuman sin manusia amin hawala pa siya piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in asal-asal niya way bang kalupahan sin manusia pagpuas siya patayon buhiun siya magbalik amo na inlong sin Allah subhanahu wa ta'ala fa wa rabbika lanahsurannahum masyayatin thumma lanukhdirannahum hawla jahannama jithiya. Bang ini kalupahan sin manusia atin di kahagaron sin manusia pagpuas siya buhiun patayon siya ampas siya buhiun bangunon din nakubur niya bang ini di niya kahagaron long sin Allah ta'ala siya pahan niya fa wa rabbika sapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sapahan kulong niya ya Muhammad in mga silayad tuli kumahagan amin buhiun sila pagpuas sila patayon papag agad-agaron ko sila long sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin mga syaitan sumud palong sin apinarka jahannam amin mga sila di kumahagan sabab aun manusia di kumahagan hatungod hayni jima tu yan mga palangkungan haagama Islam hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tu siya nagpasaplag sin agama biyaita niya aun in kamatay aun in pagbuhi puas sin kamatay aun hambu kafir hajaman niya yat di kumahagan hawak tu sila nagpupun-pun dito ha Madina long niya mga panaiban niya magkahagad ka kamulong niya habay tahi Muhammad pagpuas kita niyo patayon buhiun na isag kita niyo long sin mga iban niya story hadyasan diungog niya na isag magbalik hati niya amin baita sin Rasul long niya hipagbak kuralong ni Muhammad long sinambok kafir ini hawak to siya naman ang panaw nakabak siya amin mayroon na unod, bukog dakuman. Hias ibn Wa'il ingan niya. Long Hias ibn Wa'il, yari na long niya kabakan ko in uwi ni, bihaon, hinaon ko in Muhammad, dahon ko in imadtukan niya, pawiun ko, hatuhan niya sa in baita niya, intuhan niya, makagaus siya magbuhi pagpuasin patayon niya in manusia. Hawak to niya piagbak in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long niya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, long Hias ibn Wa'il, ya Muhammad, ataz'am anna rabbaka yu'idu hadhihi al-idham?
Ya Muhammad, magkahagad ka ulong niya, tawakan magpasaplag kau, magbaita kau intuhan mo, makagaos, magbuhi puasin kamatay, bihaon long niya bang intuhan mo makagaos, pabuhian ka niya, in bukog ini. Long sin Rasul, ulong niya intuhan ko makagaos. Naam long sin Rasulullah. Yumituka Allah. Thumma yuhyika Allah. Thumma yab'athuka Allah. Wa yudkhilaka an-nar. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intuhan Rabbul Alamin, intuhan ko long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan As ibn Wa'il, kafir, in Allah subhanahu wa ta'ala, patayun niya rakaw, ya kau kafir, ampa kau buhi unsin Allah, ampa kau bangun unsin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yudkhilakan nar, pagpuas kau bugtang unsin Allah, pagpuas kau patayun sin Allah, buhiun kau sin Allah, bangunan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala rin nakuburmu, wa yudkhilakan nar, pasurun da kau sin Allah subhanahu wa ta'ala panarka. In tawiyad tulong sin mga muhaddithin, in hadith ini long sin mga muhaddithin di mabalubah. In tawiyad tu nahinang na siya isi sin napinarka jahannam, unod sin apinarka jahannam, ngiyanan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tao narka. In Rasul di siya magpamisara sin hawa iban nafsu niya buat melainkan wahikan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya magpamisara bang bukun wahikan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tauyadtu, ingkatan panaiban niya kafir na kapag Islam buat melainkan din siya way. Sebab ngiyanan na siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tao narka. Miagbalik siya patumpukan niya. Pagpuas siya iyan sin Rasul. Sambil na dyan nawapat in Rasul sallallahu alaihi wasallam in tawyaun, wala naman kaya hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa ngiyanan siya tao narka. Hambuk waktu aun sahabat hati niya aprad niya hajaman niya tudid tu kanina naghihinang kaya sigpitan in sahabat ini. Masipug in sahabat sumuk mattu para Rasul sallallahu alaihi wasallam atawakan sumambat mattu para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya tumtuman niya hawak tu siya naghihinang dito kan As ibn Wa'il. Aun pa bang upama kun mga hangkabulan niya wala siya kaya gadjihan hi As. Kaya tunya in As ibn Wa'il long sin sahabat panaw madto siya kumawa amuin suku niya yad tu nasib niya. Long hi As ibn Wa'il angay-angay ko long niya bagay nakari. Uno long niya sablong isin kaya sigpitan na ko magbalik na ko sa marikako. Long sin sahabat bukun sa long niya bang mukatumtuman iban sin wala kulong niya kaya lupahan aun palong niya utang muka ko atawakan aun palong niya suku-suku kurun kay mo. Long hi As ibn Wa'il hambuk sahabat hari ko palong niya hikatukbal kay mo insin atawakan inbayad ko kay mo asubuhon tanakaw magkahagad kakaulong niya habay tahi Muhammad. Amin aun pagbuhi posing kamatay. Long sin sahabat hulong niya magkahagad ako habay ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in amin aun pagbuhi pagpuasing kamatay. Long hi As ibn Wa'il paggalong niya aun da pagbuhi pagpuasing kamatay didto na kaulong niya bayaran ko. Sabab buhiun ako sin Allah subhanahu wa ta'ala rayahan, kawasahan, bangunan ako sin Allah subhanahu wa ta'ala dayahan daysab, iwan kawasahan daysab. Dahil nasabab yan long na ya sahabat, ya kau sahabat, dito na kulong niya adlaw ka na bayaran ko. Huwag mo kakaingatan, alta di magmumpaat, amurain kakahinang marayaw in magmumpaat hadlaw akhirat. Aun saan bihaon jimajatu i-apply sin kaiwanan mga manusia
In panganal nila, nagdaya sila rihadunya. Tagakawas di hadunya. Bangunon ka sila sinallahu ta'ala. Dayahan atau akan kawasahan di. Dahil nasababiyad to mga palanggungan na agama Islam. Subay in pangahagad na to. Hapag bangun puasin kamatay. Biyasin ka pangahagad sin abut tauhid. Ibrahim alaihissalam. In Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanaw-panaw siya higad-dagat. Ang kita ni haragat 5 lantup-lantup. Sambil di magpapahigad si kiniya. Tiyali niya, binatang miyatay. Law niya ini binatang day nagimba. Hayop day nagimba. Diyasin mga ngaon, alimaw. Paragat, kiyaon, sin mga ngaon haraga sa hagimba. Kiyaon sin mga ngaon hataas. Kiyaon sin mga ngaon haragat. Biyarin na lang na yung pagbuhi kaniya ni sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sambil nakaiyan in Ibrahim alaihissalam, arini kay fatuhyil mauta. Kay fatuhyil mauta. Ya Allah, pakitaan ka ko bang biyarin mo buhiun in patay. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala, kan Ibrahim alaihissalam, awalam tu'min. Uno lang niya ya Ibrahim, wala kau kimahagad. Long sinabi sinallahu subhanahu wa ta'ala, kimahagad ako. Abot tauhid siya. Bang aon pagduaruan niya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatungod sin pagbangon po sin kamatay, biyarin na yung kita niyo. In siya abot tauhid. Sambil diaak siya sinallahu subhanahu wa ta'ala, kumaupat manuk-manuk. Kakaulong sinallahu subhanahu wa ta'ala, upat manuk-manuk. Ang pamuuturan liog kawaan in liog nila yan, ang pamu cap-capon kaupat-upat, ang pamu ipag-mix. Ang pamu isabulak, hansipak pa hansipak amin upat kiran. Kima in Ibrahim alaihissalam, hambuk riwayat, manuk-manuk din hamasriki. Kima siya manuk-manuk asam. Kima siya manuk-manuk, amin 5 langoy-langoy haragat. Marihati ko itik. Atawakan pato. Iban sing kima siya manok, amin manok biya sing pagkabiyaksahan na to. Manaw hagin lupaan. Ampa niya iutod. Inliog sin upat manok ini. Ampa niya tiyap-tiyap. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala kanya, ampa mo yan isabulak paupat kiran yan. Sambil long sinallahu ta'ala, ampa mo tawagan. In upat manok-manok yan. Matun sila kay mo ya Ibrahim. Pagbukit sin Ibrahim, puas niya tiyap-tiyap. Piag-mix niya in manok-manok, upat manok-manok. Biutangan niya in kid-pakid. Ampan niya tiyawag. Miyatun ka niya in manok-manok dahin hamasrikiti mapuhaon niya. Pagtawag sin Ibrahim. Miyatun ka niya in manok-manok asang. Miyatun ka niya in manok-manok amin naglalangoy-langoy haragat. Bimana itik. Iban sin miyatun kanya in manok-manok amin asal-asal manok biasin pagkabiyaksaan sin kita niyo. Bihan hantang in pagbuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa napulak kanat in jasad sin manusia, makagaus sin Allah subhanahu wa ta'ala paghambukon niya balik. Makagaus in Allah subhanahu wa ta'ala magbuhi pagpuas sing kamatay. Dahil nasababiyad to mga palanggungan na agama Islam, hinangon na to suntuanan asal day sabin Ibrahim alaihissalam. Suntuanan sing kita niyo, dito kita niyo kuma pangadjian na in kita niyo, magbalik da kita niyo pa asal-asal sing kita niyo. Magbalik da kita niyo palupa, ihatod da kita niyo sin asu kampong na to palupa, patayon da kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, pabalikon da kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala pahadarat niya. Dahil nasabab yan, subay pakusuhon na to, patatapon na to, in panumtum sin kita niyo, hakamatay sin kita niyo, subay na to, pakusuhon in pag-istiadad sin kita niyo, haadlaw susumon sin kita niyo, hasupaya kita niyo, magparuntungan, amin, dumagpak in mga parakala, eto, hawala pa jima to, subay na to, pag-istiadaran, subay na to, pagsadyahan, murah-murahan bang manin, patumtum sin kami, magmumpa at kato taniyo, inyad to, bang aun kaya bisara na mo at niya gimwa na din
hasara arakala inya to rin hakalamasin pagingat sin kami atawakan din ha mga sasat sin saitan arapon bang awon makawa na to pangadjian ha nabisara sin kami inya to tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tubtuban ko na rin di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mga katautay manghuran na muha agama Islam. Puji iban sanglit muna-muna pa Allah subhanahu wa ta'ala serta iban sin pagsarang sukul hakatan-tan ni'mat tiukbal katu sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala siburen kaunan sin ni'mat ini kakitaan sin manusia kakitaan sin bangsa manusia atau kandi kakitaan sin bangsa manusia kananaman atau kandi pagkananaman sin kita niyo bangsa manusia suway na to ini pagmasukulan pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taud-taud pagsarang sukul. Mga ummat al-Islam, malaggo pangadjian atau akan malaggo bulansang kaya tunay atau akan kaya wasihat sinhambu tay manghud na to atungod sin pagbangon hapwas sin kamatay bang iukab sin kita niyo inpikilan iban sin pangatayan sin kita niyo hapatumtum yatto. Mga ummat al-Islam, mainang niya to undang-undangan at tawakan guidelines sin kita niyo akabuhi na to dunya supaya misan kita niyo dumatong padlaw akhirah halawang kita niyo rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasababiyat to mga ummat al-Islam, dumihil kami patumtum maniutiyo hatungod sin dunya iban sin kalilimuan niya hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu nag Isra in Rasul sallallahu alaihi wasallam dain hamakka harap matu pa Palestine dain ha Palestine harap pataas sin langit. Hawaktu yatto mga palanggungan na muha agama Islam. Hawaktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam miyanaw in kaunan na iban niya Jibril alaihi salam. Miyanaw dain hamakka harap matun pahula Palestine. Hawaktu pagpanaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mataud din ha mga parkala ya kita kanya sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Doon man in Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta iban Jibril alaihi salam haantara sin Makkah iban sin Palestine ya kita kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk kauman. In kauman ini landu in taud sin manusia halom niya. Serta in mga tao ini aun hambuk babailing katan iapas sin sila.
iapas sin mga tao kauman ini. Sumagawa di nila ini abutan. Di nila kagausan amuin sumuok matun pababai lingkatan ini. Sambil na sadya, nahulog sila palong sinlungag. Sambil na sadyain mga manusia hakauman ini, hasabab sin pag lumba-lumba nila, pahambuk baba ilingkatan, sambil na sadya sila nahulog palong sinlungag. Sambil na sadyain mga manusia ini nahulog palong sinlungag. Hapu asman niyadto, nangasubuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa Jibril alaihi salam. Law niya o kau Jibril, hisiw law niya, in mga manusia hakauman niyadto amo inahulog palong sinlungag. Siyambungan siya Jibril alaihi salam. Law niya o kau Rasulullah, o kau lang niya Rasulullah, insilayat tulong niya, amo in halam, nahulog palong sinlungag, amo in kita, sin ikaw, hambuk kau man, naglulumba-lumba sila atawakan iapas nila in hambuk babay lingkatan ini, sambil na sadya sila nahulog, palong sinlungag. Law sin Jibril alaihi salam insilayat tu din ha umat mo. Insilayat tu umat mo. Insilayat tu umat mo o ka Rasulullah. In pag-ianun lang niya, baba ilingkatan, law sin Jibril alaihi salam ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya na lang niya in dunya. Siya na lang niya in dunya. Siya na lang niya in kalilimuan sin dunya. Inlungag lang niya amuin kaya hulugan sin mga tao. Hakauman ini. Hakauman kita mukaina. Inlungag yat tulaw niya amo na yat to in kamatay sin manusia. Amo na yat to in maut. Kamatay sin manusia. Dahil hasabab yat to mga umat al-Islam. Ukabun tayong pikilan sin kita. Ukabun sin kita yung pangatayan sin kita kumawa pangadjian. Hakis sa nasabot takaina. Mga manusia, imaapas. Padunya pakalilimuan sin dunya. Ay di mana hapag-apasan nila kalilimuan sin dunya. Pakaradyaan sin dunya. Di nila ini abutan. Di nila abutan sambil na sadya sila nahulog palong sin lungag. Sambil na sadya sila dagpatan sin kamatay. Ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga umat al-Islam, in hadis ini kaya riwayat di Imam Muslim. Dan kan Sa'id al-Khudri, kaya ulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala lawnya. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-mimbar. Nakalingkod lang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta sin mimbar. Wajalasna hawlahu. Sarta law niya limingkod isab kami law niya doon hakatilibutan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahuli lang niya namong in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inhipamong niya mga tay manghudna mo haagama Islam. Akhafu ma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Wazinatiha. Mga umat al-Islam, suwi-suwihan kita nyo sinhambok sahabat, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak tuing kaunan sin sila, naglilingkod-lingkod,
hakatilibutan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta in Rasul sallallahu alaihi wasallam atas sin mimbar. Tagana sa jalaw niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan. Law niya dahin hamang alaw niya kiyab landu in buga ko. Amo in jumatu kaniyo hapu asin ako. Banglong niya maukab na kaniyo. Insumping sin dunya iban sin ari-arihan niya. Iban sin kaari-arihan sin dunya. Amo ini in kabugaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno ba mga umat al-Islam in ari-ari sin dunya. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala dihay ni kapahaman tabang unuin zina sin dunya. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala kabakan nato in ayat ini hasuratul kahf. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga pangarta iban sin kaanakan in sila ini ari-ari sin dunya. May bahain Rasul sallallahu alaihi wasallam kabugaan niya ha umat niya bang maukab in ini. Sabab mga palanggungan na muha agama Islam. Ang waktu in kita manusia ikaligap katu taniyo in parkala ini. Ang waktu in kita manusia di tayo katunay inhak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita makapag-ibadat marayaw. At awakan di ta matunay in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab nila. Sabab sinsina ini. May ta. Sabab mga palanggungan na muha agama Islam naligap kita kanila. Dahil na sabab yato subay kita niyo. Di magpaligap. Bang hatungod sindi akan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay bubinun. Subay kita lumayo. Ang kanlaw sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya hasuratul munafiq. Hasuratul munafiqun. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dia ini ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala kapahaman sin kita. Kaingatan sin kita. Bang hatiin manusia naligap sila. Ang mga parkala ini. Ang mga pangarta. Iban sin kanakan sin sila. Hadlaw gana-gana muit sila pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lamud sila din ha mga manusia lusong. Lamud sila din ha mga manusia ikatilakbo sin mahasut si Allah subhanahu wa ta'ala palam sin narka. Sabab wala nila kaya tunay marayaw. At tawakan naligap sila. Dahil nasabab sin pagligap sin sila. Dahil nasabab sin pagligap sin sila at tawakan makasasaw kanila. Dahil nasabab sin sasaw sin mga pangarta ini, sin mga zina ini. Naligap sila, wala nila natunay inhak sin Allah. Wala nila natunay in pagtuntong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kandiakan ha mga mu'min, ang mga bariman, amuin subay di sila magpasasaw at tawakan maligap. At tawakan subay di ini ikasasaw kanila in pangarta at tawakan kaanakan hapag dhikir, hapag tuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat na basa na tukaina. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah. O kamu mga manusia, o kamu mga bariman, mga namamaratsaya, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah. Ayaw hikasasaw kaniyo.
in mga pangarta sin kamo, iban sin kaanakan sin kamo, apagtumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala. May baha, biya na sin siyabot na kaina, bang in manusia, naligap, atawakan makasasawkan niya, in pangarta sin siya, iban sin kaanakan sin siya, hapanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, hapagtunay sin pakaradyaan amuin, biyardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lamud sila din hamangaman siya lusum. Wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiw-hisiw in humina, sindamik yan niyadto, lamud siya din hamangaman siya. Din hamanga tumpukan, nalulugi haadlaw ka na. Mga tay manghud na muhaga nga Islam. Uno in pamanduk sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun hadis mga tay manghud na muhaga nga Islam. Bang nato inibawbugan, atawakan tatbikun, atawakan pasurun papangatayan sin kita niyo, si Bukda, alaon sin kauman, sin kita niyo, atawakan makagwa kita niyo pa, kauman dugain, halaon sin bay, atawakan hagwa sin bay, sung matug, atawakan pagbati, bang ini, pikilun sin manusia, biya sin kita niyo, insyaallah subhanahu wa ta'ala, mainang ini parsababan, ikapag ibadat niya marayaw di hadunya. Hasupaya haadlaw akhirat magparuntungan in siya. Hasupaya haadlaw akhirat magparuntungan in kita niyong katan. Uno ba mga falanggungan na muagama Islam? In hadis inilyabay, wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pahambuk sahabat sin Nabi. Biyanakan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirul sabil. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Aun kau doon, hadunya, biyak kau sapantun magtulak-tulak sadya. Biyak kau sapantun tumulak parugaing hula, wayroon makakilakay mo muida kau magbing, pakaw mansin ikaw. Subaybihan in umat Islam, subaybihan in bariman, hasupaya dumayaw in pakaradyaan niya, di hadunya dagpat paadlaw akhirah. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Biya na sin nabassata. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kun fid dunya, pamandu ini sin Rasul. Pahambuk sahabat lapay in kita nyo katan. Ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Biya kau sa pantud stranger. Wayroon makakilakay mo, atawakan tumulak kau pahula dugaing, biya na sin iyan takainan. May baha, supaya matalisin kita aun uwian ta. Sabab wayroon, maksud piyapan jariin manusia buat malingkan mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way ako lang niya nagpapanjari. Bangsa jing iban bangsa manusia, uning maksud buat malingkan mag-ibadat. Buko ni in maksud sin bisara sin kami mga tay manghud na muhagama Islam. Amin mag-ibadat na sadya kita. Lupahon sin kita in pagdunya sin kita ayaw. Sumagawa mga palanggungan na muhagama Islam andu. Misalin kaunan mo nagdudunya-dunya andu pasuran in agama mo. Pasuran in pamandu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirul sabil. Aunan ingin hawabaran mo. O ko Ibnu Umar, diha dunya biasa pantun wayruun makakilakay mo. At tawakan biasa pantun tulak nagtutulak-tulak. Tumulak paula dugaing sarta mo ida magbing pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga ummat al-Islam, unong insarayaw-rayaw, bang taasubuhon in ginhawabaran sin kita, at tawakan bang kita umasubo, unong aun baha, sa lingkat-lingkat luto, biyayta katu sinallahu subhanahu wa ta'ala, amuin, luto paadlaw akhirah, kay manghud biyaytaan kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Luto di magkabalus. Sabuton na mo ini. Asupaya katumtuman sin kita niyo. Arakala aun din ha mga manusia. Aun din ha mga tay manghud sin kita niyo. Yan nagdurungog kalupahan niya in parkala ini. Atawakan kalupahan niya in pamandu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Law sinallahu subhanahu wa ta'ala, mga ummat al-Islam, siyabot ini sinallahu subhanahu wa ta'ala hasuratul Baqarah. Law sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, law sinallahu subhanahu wa ta'ala hamakna sin paruman, law sinallahu subhanahu wa ta'ala watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amo ini in pamandu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biyaytaan kita niyo sin salingkat-lingkat luto. Luto di magkabalus. Luto di magkaladihan amin subay mo siya putusun. Alom silopen atawakan luunong palom sin undang, palom sin gadda pundi. Sumagawa subay sadya ini inluto ini patap-tapon sin hambuk bariman, halom sin pangatayan sin siya. Akabuhi sin siya supaya in siya tumutug. Mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Watazawwadu iban pagluto liuto ikamu. Fa inna khairaz zadit at taqwa. Karena benar tuud. Na benar tuud lang sinallahu subhanahu wa ta'ala. In salingkat-lingkat luto madasin bariman pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amuna in kabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat al-Islam, bang manin patumtum yatto, pinparkala yatto, wasihat, inyatto muna pagin hawabaran sin kami, lapay maun kanyo katan, ando, ukabon sin kita niyo, in pangatayan sin kita niyo, iban ayaw kita niyo tuan, maligap atawakan ayaw hikasasaw katutan niyo, apag ibadatan sin kita niyo, in mga pangarta atawakan kaanakan sin kita niyo, bang waktu sin sambayang ando, in mga kaanakan doyon na to sila, pasambayang unbiya sin kita, asupaya hadlaw mahulilamod kita din ha mga manusia halom rida sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hada wa billahi tawfiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi kitabillahi wa sunnati rasulihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Doon ha ini mga falanggungan haaka masin Allah subhanahu wa ta'ala. Supposed to be in mag-lecture habihaon hi Sheikh Abdullahi mudir sin kami ha markaz sumakawa aun biya kialigapan atau akan kiabisihan manyo tiyo sarta nag-idin siya kamo nakatawag matukain nakatulong niya ini wayroon makalitsur dito ni Daud Islam banglaw niya makajari gumanti kamo atau kako supaya aun makalitsur dan hasawabi ni mga falanggungan haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala bang biya paamuhon na labisat to sila matuk sumakawa dan ha pag-invite sin mga kaguruhan at kala inyaon ikarayaw atawakan bukon day sa amuin wayroon da udur doon kay mo sinsyara atin niya suway kaw makad sawab inyaon din ha mga hinang marayaw madawhat sin manusia in karayawan di ha dunya labi luwa dumatum ina do akhirat. Doon hay ni mga falanggungan haaka masin Allah subhanahu wa ta'ala. Magsarang syukur kami kaniyo amuin dihilan niyo waktu hadung ini misanda kuman waktu manyo tiyo di mong wasiat sin mga katay mong huran niyo di iha ni Daul Islam. Yang sababi ni kumawa kita niyo patumtuman niyo tiyo dan pamandu sin Quran iwan pamandu sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muna-muna mga falanggungan aga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nato kitaon inhal hinjaman nato hakasanyangan atawakan hakasigpitan hikumpir pa mga jaman nila nakauna labi luwa fajaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tartanto di na sadya magsibo sabab injaman na nakauna bang mubanding-bandingon in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya magdakwa mataud in mamuting kanya din sin makad kanya iwan mataud in mamuhinga kanya din sindi mamuhinga kanya. Adapun injaman na bihaon in ilmu amin daw hatun sin kita niyo simaplag na mabaya kau humadir muhadara haka masjiran aun mabaya kau dumungog wasihat ha internet mataon yaon in tausog yaon in English yaon in Arab, yaon katan in patumtum, den ha Quran iwan hadith. Den hasababi ni mga falanggungan haaka ma Islam, bang nato banding-bandingon, hajaman nato bihaon, ahon sa noyron namano siya awam. Bang yan ahon na awam, inyan karna sin pamahil-pahil. Atawakan inyaon pamuha fuha niya haaka masin Allah subhanahu wa ta'ala. At tawakan inyaon ligguat niya hapang Hindu si Nabi alaihi salatu wassalam. Injaman na to bihaon parigi station makarungog dakaw. Adapun injaman nila nakauna landok masigpit. Sabab in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagdakwa ha Madina, ha Makkah, bukunin pagdakwa niya biya sin pagdakwa nato bihaon magpatampal. Adapun injaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha Makkah magdakwa magtapok. Sabab in mga amaon niya amo pendi mamutin kanin tay mamud in indukain. Misalin amaon niya tay mamud sin ama niya tiyuting da siya.
biya din na induhaing hindi mamuting kanya. Dahil nasabi ni in mga musyrik, hajaman na kauna, aun waktu paghingong-hingungan nila in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayroon isab hindi dahil ha mga plano nila, hindi kaingatan sadya si Nabi sallallahu alaihi wasallam, minsan di nila nahipaingat. Wayroon indahin ha mga kabtangan nila, himumungan nila, hitapok nila na rin ha Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindi kaingatan da si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampay in mga musyrik, hajaman na kauna, mangdi akatulaw niya asirru qawlakum. Sikretan niyo na sa dyan himumungan niyo. Kaila yasma'hu Rabba Muhammad. Hasupaya law niya di nakarunguan sintuhan ni Muhammad in himumungan. Den hasababi ni timurunin ayat. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala hasuratul mulk. Umbulhang po mga kailong na lupa. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bidatis sudur. Innahu alimun bidatis sudur. Dunhay ni mga palanggungan haara masin Allah subhanahu wa ta'ala. In musyrik hajaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang sila magtipon-tipon, magbisara, simu daing bisara nila hipatampal nila iban sindi, hindi kaingatan da sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So mayta, baitaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala bang intiag higong-hiwongan about harami sallallahu alaihi wasallam. Den asabi ni paggabiatin himumungan nila wat hitapok nila na ang pahitapok den ha Nabi sallallahu alaihi wasallam in kaptangan nila, iyan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot ha ayat kaina wa asirru qawlakum. Baitay sila ya Muhammad, amo inhitapok nila na tuod hinimungan nila, hitapok nila na kaptangan nila, awid harubi, atawakan patampalun nila, den hahimumungan, den hakakahinang hitapok nila, innahu alimun bidatis sudur. In Allah subhanahu wa ta'ala sangat makaingat, lawi makaingat, bang umin halong sin daghal sin manusia. Kaingatan tuan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unuin halong daghal sin manusia. Amin hitapok na sin manusia halong daghal niya, biyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini. Innahu alimun bidatis sudur. In Allah subhanahu wa ta'ala lawi kaingatan niya in halong pangatayan sin manusia, bang unuin tiyatapok sin manusia. Hangkalong sin Allah subhanahu wa ta'ala haduhaing ayat hasuratus Saba maray umbul 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Di ayat ini dalil malagu makawa sin kita niyo. Kaingatan mo in Allah subhanahu wa ta'ala aun ilmu niya. Aun ilmu niya lil ikhtisas khas kaniya. Wayroon makaingat duwain. Aun isab ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala am pakatan. Kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala inkatan, iban aun ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, tuput siya rin makaingat, wayroon makaingat duwain. Hasupaya mapaham sin manusia, bukun sadyain kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ilmu gaib. Hasupaya masampurna in pamarat saya sin manusia, bukun in ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala tuput sadya ilmu gaib. Sa aun ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala gaib, aun ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala pakatan, kaingatan ning katan, unu-unu na aun iwan sin wala pa na aun. Di ayat ini
Lawan sin Allah Ta'ala, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Tinya, kaingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingkatan uno-uno na siminok palong sin lupa. Amin, ulan, umulan din hataas sin langit. Into sin ulan, di mo kaingatan bang pila intaw sin ulan tumo. Kaingatan niya untuan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala katan. Inhumulog maripalupa sampai siminok parin lupaan. Pabulit lupa, pagamot sin lupa amin haun mo tiyugtuban sin sino pan sin lupa, kaingatan niya to sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yakhruju minha. Iwan sin uno-uno na gumuha dain ha laum sin lupa. Kataan uno-uno na gumuha dain harin lupaan hawuli sin lupa. Dain ha uno-uno na kataan niya to kaingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yanzilu minas sama. Iwan sin uno-uno na tumu dain hataas sin langit. Amin mahulog mari pabawaw sin gumi. Dain haparukpuk. Dain ha uno-uno na katan tumu dain hataas sin langit. Iwan sin harap matu pataas sin langit. Kaingatan niya to sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababin Allah Subhanahu wa Ta'ala nasagbut ayat niya. Laung sin Allah Subhanahu wa Ta'ala indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Laung sin Allah Subhanahu wa Ta'ala indahu mafatihul ghaib. Di ayat ini bang mo kitaon nakauna in khabar din hamubtada. Long sin mga mag-ilmo naho bang in khabar myuna din hamubtada yufidul hasr. Tinyain niyaon tan tutuod ha Allah Subhanahu wa Ta'ala in makaingat tan tutuod in Allah Subhanahu wa Ta'ala aun kanya mafatihul ghaib, aun kanya ilmu ghaib. Wayroon makaingat hisiw-siw manusia tupot tunggal in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Kaingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkatan uno-uno na halaw sin gumi ini, hawaw sin gumi. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Iwan sin uno-uno na hatuwig na ka atawa kan hadarat. Kaingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala katan in uno-uno na mahulog padarat di haring lupaan. In ilmu indahu mafatihul ghaib. Uno naman, tigidlong. Halima tigidlong, muna-muna, amin kumawa kau bigi pinakamasiri bigi. Matukaw paritong law. Piniun mo rin tawid pinakamalaw. Us hulog mo in pinakamanaut bigiyaon. Kalian mo pa in babaw amin bulian sin buli dakat. Kalian mo yagto. Misan pabiyak din law mini kalimo ang pamayag tiloon. Us ang pamutabunan. Us hawak yung tigid lum bitu-bitu. Ulan sarta nangandong amin wayroon magsinglab uno-uno sin katigid luman niya. Harihad to na parkala biyak dayag tuwayroon tampan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wayron niya tutampan pa Allah subhanahu wa ta'ala ha. Ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala ha. Pangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halima tigidlom niya. Tuhi kaysa tigidlom sin ya tuhabulian ang pamutyahunan. Ikarwa tigidlom sin dagat. Ikatu tigidlom sin andong. Ikaupat tigidlom sin ulan. Ikalima tigidlom amin dum bitu wayrong kakitaan mo buat malingkan. Amurain maputi magsinglaw. Wayron habihat tuhantang kaingatan niya tusin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan niya tusin Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dayag tuwayroon tampan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa ka ni manusia magdua-rua sa mablong niya ini tigidlom dayag to sa marikaw pa sapa apataw padarat indarat tumuin ulan bang mo kitaon maghambuok magmix indarat iwan ulan hapang ita mo irun na piyak bigdaan sin darat iwan sin tubig iwan sin ulan hawihaon hantang biya dayad tuwayrun na pinda pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan niya tusin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawihat tuhantang niya. Atawakan law mo mapinig ba isap? Sabab sin maasin iban sin matabang. Maasin iban matabang na mapinig law na. Sabang ang tawya magduaruha, tawya maligguat yaon, daw mo meeting about sin mga pagtauhid. Kaistorya mo sin mga berto na lang niya mapinigin ulan, iwan sin tuig, matabang iwan sin bukon. Marikaw pa sapa. Ang insapa bang niya mag-ulan, bang mga party ba sila niya awang wakto magkaluhog. Nabang kaw matisang pa mga sugyad to ang wakto, di na maluhog. Tumuin ulan din natasin langit. Bang mo kitaon mag-mix iban sin sapa, angin sapa naninigid luman na sin kalubukan. Biya dayag tuwayroon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya dayag tuwayroon nag-mix pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya din nga tuan inhalong pangatayan mo tiyatapok mo di mo higwa. Amuin hinang pangudyo-udyo hanabi sallallahu alaihi wasallam. Di mo kausan ipatampal ha mga hakatampalan sa tiapok mo halong sin pangatayan mo. Hindi lawi kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sugpatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Di balawi makaingat. Inamuin naghinang sin pangatayan niyo. Di balawi kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin siya in naghinang. Sin uno-un halom sin pangatayan sin manusia. Sin siya in naghinang sin pangatayan sin manusia. Amo pa hindi kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ihong haras sa silom sin daghal mo. Misan in Allah subhanahu wa ta'ala siya in nagpapanjari sin lom sin pangatayan mo bang ulin halaw. In tao maghinang, lawi luwa maghinang bay, bangyan aon kimangi habay, ang padik katukuran sindukain katuay naghinang kanya, yat siya yan in lawi makaingat. Nabiya din na tuwanin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in naghinang, lawi niya di kaingatan. Allah subhanahu wa ta'ala in naghinang, mas lawian tuwan kaingatan niya sinsiyan in tagdapo. Siya in nagpapanjari. Mga falanggungan haarang Islam. In kalb, pangatayan sin manusia. Uno naman indun halaw niya. Uno naman indun halaw pangatayan sin manusia.
muna yaunin tu halong pangatayan sin manusia. Wairong makaingat tupot siya. Iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaisa niya, iman sin manusia. Niat sin manusia. Ikatu etikad. Dan diha etikad. Hapag iman sin manusia, wairoon makaingat den kato talibang dia dinin iman sin hambuk tao yaon. Di kaingatan sinambuk manusia bang dia dinin iman sinambuk yaon. Uno bukan da kaunin iman yaon pi. Atawa kaning iman yaon iman sa Dios mong para sa usdi. Wairon makaingat manusia biyan. Atawa kan niat. Wairon makaingat sin niat sin manusia. Amin kakitaan niya nagsadak kay nambuk tao. Umanganaan siya anak ikhlas sa tudon huway. Atawa kan kakitaan niya ukon ikhlas. Huway. Dia tu keingatan si manusia. Magmaap, nag-brown out hand doon. Nasabot na kain na haiman si manusia. Tinyaway roon din ng mga manusia, makaingat sin iman sin pagkahingi. Yato ni kaisa. Ini karwa niat sin manusia. Doon halom sin pangatayan niya. Way roon makaingat hang sulag manusia, minsan pahisiyo na manusia. Siyabot biyan tuglong niya talus. Di niya kaingatan pang unin halom sin manusia. Di niya kaingatan bang unin niat sin manusia. Haniyat, nakita kau tao nagsadak ka. Wayron makaprove ang buk manusia long niat niya. Ikhlas tu siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin magtain siya. At kalong niya bukun ikhlas. Di yad to kaingatan sin manusia. Ikatu niya haiktikad. Den di imawanus haiktikad sin manusia. Lawilo haiktikad sin manusia. Wayron makaingat. Bangunin itikad niya. Kunda kayo mga piso itikad niya yun. Sa bang pa Allah subhanahu wa ta'ala mga palangguan haakama Islam kaingatan niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa unot tiyaw mo along sin pangatayan mo. Pangudyo-udyo na kaatawakan bukon. Aon maksiat kaya tabuk mo haram sin pangatayan mo. Kaingatan dayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan dayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan, aon manusia. Aon yan tao bang mga dumatungin mga masuk gawilwa hawihaon masuk na bulan Ramadan. Naon magnispo Sya'ban pagtawagon. Dumatungin nispo Sya'ban na magniat siya long niya hajaman talong niya bihaon. Wayron na long niya pagnispo. Sobrang nagbida na walong niya sin mga kaguruhan yan. Yato pangudyo-udyo halang sin pangatayan sin manusia. Bida na long niya sin mga kaguruhan. Sa long niya ninahon ko. Magpakaon na dyan kulong niya hapon wakto niya. Sa long niya niyat ko pa matura pa mga tao patay. Mamagtay ti kulong. Kaingatan tuan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unin halong sin pangatayan sin manusia. Kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung uno-uno na kataan tiyatapuk mo halong sin pangatayan mo. Amoy ni injima tu hajaman sin mga musyrik na kauna. Ininang nila magtapok hanabi mangudyo-udyo hanabi sallallahu alaihi wasallam. Timurunin ayat siya pagkakain. Wa asirru qawlakum. Amin hitapok nila na himumungan nila in mga musyrik.
ayuzharu bi, atawa kan patampalon nila, innahu alimun bidatis sudur. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala, kaingatan niya, amin that tuod sindag halaon, pangunin halaon niya. Uning kidot kuhiral sindag halaon, kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab amoy nihinang sin mga musyrik. Usimog patin ayat, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Di balawi Allah subhanahu wa ta'ala, di balawi siya in makaingat sinsiyan nagpapanjari sindag halaon. Allah subhanahu wa ta'ala, mga palang kumanaan ng Islam, in lawi makaingat mangkunin halong tanghal si manusia tiyatang. Ubos ha sumpat sin ayat wa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur. Mga falangguan ha aram Islam, bang ini biutang sin manusia, habigi jantung niya in ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, maawon kayo mo indua pagkala. Muna-muna bangin tao isbaten nin Allah subhanahu wa ta'ala, kaingatan nin katan uno-uno na naawon iwan sin uway, hinangon mo iwan sin ihinangon, maawon kayo mo indua pagkala. Ikaisa niya maawon hamanus yain khasya. Ikarwa maawon kanya in muraqabatullah. Bangin manusia, diutang niya habigi jantung niya batin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Batin Allah subhanahu wa ta'ala di kapagtapukan, jumatuha hambuuk tauyan in kabuwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yato'y kaisa maon kanya in kabuwa ha uno-uno na katan hinang langgaw syaraf sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maon kanya in taqwa. Kuni mana sin taqwa, long sin mga ulama matod definition nila. Sa how po definition, imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Tiniya magad kau, imana si imtithal, amin magad atau kan sumurinder. Sumurinder kau, magad kau, hakatan, daakan, si uno-uno na daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Uno-uno na liangan sin Allah subhanahu, adiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinahinangon mo bang mo kakausan. Hakakaus-kausan sin ikaw. Ikarwa wajtinabu nawahihi. Amin lumayo isab kau ha uno-uno na dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tinya in manusia bang uno-uno na dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inasumurender na siya, dinasa imian di sa okay katan magdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damit yan isang pangafarkala liangan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, damit yan in manusia humundong na. Tinya magad bang tiyuntut inya undaakan, damikian marat isab intiyuntut bang uno-uno inya unliangan. Yadto ika isa. Ikarwa maong kanya in muraqabah. Amin muraqabatullah. Uno jahanin Allah subhanahu wa ta'ala bukod. Amin jarahan sin manusia in kakahinang niya. Tinya sabab maita yaon kanen ilmu panghati sin uno-uno na intiapok niya hagin hawabaran niya, di niya hipatampal ha manusia,
kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana jarahan sin manusia in uno-uno na hinang marayaw na hinang niya, iban uno-uno na hinang mangi amin liangan kaninya tujangan niya. Di niya hinang. Sebab maita. In manusia bang kau sumambahayang aun waktu bang kau datungan ria napaggangan niya yaon. Paggangan niya yaon sabab maita. Sabab sin hapang hati niya Allah subhanahu wa ta'ala di niya kapagtapukan. Di niya kapagtapungan. Sabab yan to maon kaniyain ka-ikhlas doon ha pag-ibadat niya. Den ha pagsambayang naman, den ha pagsadak kaniya. Akataan uno-uno na ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maon kaniyain kajaga. Maluman siya kakitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun riya halam sin pangatayan niya. Tiya tapuk niya hal pagtunay niya sin ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na jaman na kauna, bang mo kitaon, hambuk apo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hi Zainul Abidin. Bang adlaw ininang niya mag-usaha. Mag-usaha ang panihipami bang mga katuah jaman tabiyaon bukas. Pag-abot sindum, mga tungandum, mga lisag dua sindum, tupungon niya rin katan, dirihilan niya ito. Amin nausa niya adlaw yaw. Ipami niya, mga katubukas, ang paniya tupung-tupungon. Iitong-itong na ng bahay dihilan niya. Misan asawa niya di makaingat. Uus niya magtupong ang panay distribute pakatan kawayan. Biya ito na dyan hinang niya, inhinang sin Apo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hambuok adlaw, suman, amin nawapat man siya. Wayroon na magdatong magkawayan si Manus. Wayroon na magdatong. Sabab pag may naat kakitaan na sintaw aon na halaw, mga kato rin dihapantan niya biyubutang pagkaon. Hawak tuwag to nawapat manin, Apo sin Nabi ari. Wayroon na magdatong kanila. Hawak to man ligo, sin mangliligo pang mga kato. Kita sin mangliligo in akawa niya yaon, bang mga kato, nagkukuwalan na. Nagkukuwalan na. Hawag tumanda doon na inu-inuin. Kuhan ini, amin nagligo ka niya, may tabihaon inhantang. Sampay timang palyad to hamano siya, abiyad to inhantang. Na nag-atap isang iban sin pagbayta sin manusia, sin mga tao kaumanlong niya in, amin wayroon na magdatong kanila. Wayroon na magdatong mga katong bukas. Hawat tuman nawapat in tauin. Timampal daton tanda sin ka-ikhlas nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, amin hitapok nila ang pahitapok. Piyatampal kasin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to yun in ka-ikhlas nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Timampal, sabab may hinangon suntuan. Hinangon suntuan sin umat huling jaman. Sin nagpatampal, Allah subhanahu wa ta'ala rin nagpatampal. Nag-atap iban sin pagbayta sin mga tao kauman batwero na magdatong sabab ang kanagkuwalan magtanggong sin darahan. Nalong sin tauway roon dukain bangbok ni tauyan in kakahinangan. Nasa babiyat tutanda sin ka-ikhlas nila wayroon makaingat misan asawa nila wala da nakaingat. Na dahin nasabi ni mga palanggungan na aramasin Allah subhanahu wa ta'ala.
Inyag tumainang na to pamintangan sin bihat tutuin pagsadak kasin sila nakauna. Bihat tutuin pag-ibadat sin sila nakauna. Bukon sadya mag-ibadat suway sadya kaya sasakupan sin manusia. Bukon sadya magsadak ka suway sadya yaon in manusia nakita kanya. Sa in sila nakauna bangaon dapat hitapok paan pahitapok. Inhantang nila magsadak. Din hasabab ini mga palangguhan haram sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasambutin ayat supat kaina. Launsin Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur. Siyasan Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapanjari sin gumi. Sin lupa hina kaniyo tasak-tasakan niyo. Sa wayron lumang hamano siya minsan siya mag-unuri hawa sin gumi. Famshu fi manakibiha na pamanaw-panaw ka mo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala pasisin gumi yan. Asupaya bang kamu makalaway. Asupaya imano siya bang makalaway ha makauman sin Nabi Allah Lut alaihi salam biariskat makakawa imano siya pangadjian. Dihaon tuin hantang sin kauman sin daruhaka. Papanaw-panaw kita sin Allah subhanahu wa ta'ala di hawabaw sin gumi. Asupaya bang kita makapanaw pa mga kauman sin amin kauman piyag baliskat makakawa kita pangadjian. Ang kanin nabi bang makalaway ron na kauman yun mag-us-us. Nga na sahabat us-us kam. Di sa kita ng kilawon sin bala. Kauman tuan sin nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala bialiskat sabab sin maksiat. Biya din men jaman na to biyaon wayroon na nabi hindi paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bala. Misanin kauman sin sila na kauna. Kauman sin kanabihan. Lawilo ba in kauman sin Nabi Allah Lut alaihi salam diaog. Sabab sin daruhaka doon halaw niyaon. In usog pa usog. Nenjaman na to biyaon, babae pa babae. Biya di nenjaman nila kauna usog pa usog. Hindi kita niyo paratungan bala. Ingkaw man sin Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Allah Lut alaihi salam, hawak tuman nakabisita mo ang kaniyang Jibril. Mga malaikat, nagpasalo pa mano siya. Ahak at tuon isab sin kauman niya. Katun long niya Lut, hulmatun na mo imbisita mo yan. Nasabab maling katusok. Na yung kauman niya, inusok pa usok, pamaya-maya nila yung usok pa usok. Di sila maglagi. Bang? Bawain. Then hasabab yad ito mga palanggungan haagama Islam. Hawak tuyaon. Biyaitaan siya sin mga malaikat. Inya ha masuok subo insuway na siya makaig din doon. Alom sin kauman niya. Sabab balis katunin kauman niya. Kaya ingatan niyo bang biya din yung pagbalis ka? Tiyayak sin malaikat. Then lago sin malaikat, tiyayak yaon. Iangkat harap pataasin langit ang papiaulanan kayo. Hawak tuman piaulanan kayo. Ang pasyad dia upuhap ang mga rindiikat. Dia upuhap. Inkaw man sin Nabi Allah Lut alaihi salam. Unin sabab sin maksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sin daruhaka fa Allah subhanahu wa ta'ala.
Asalabi ni mga palanggungan na ara ma Islam. Hangkan kita dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala papanaw-panaw hasupaya kita niyo makaw-kawa pangadjian. Wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur. Hawak tu kau ringa dunya. Ini papanaw-panaw ko. Dia akisab kau sin Allah subhanahu wa ta'ala wa kulu min rizqihi. Hati niya papakaun-kaunon kau sab sin rizki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin rizki amin halal yuntut kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab outline na mga kakaun tinya laway haram. Laway haliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala syara kato. Tinya inhi pakaun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kakaun amin kakaun syara day sabkato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilayhin nusyur. Sa aun tubtuban. Tinalimugay ka rin diha dunya pila tahon. Limugay ka hanggatus tahon. Kahit man tahon ka numan. Aun sab tubtuban sin manusya diha o sin wa ilayhin nusyur. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala magbalik da kamo malika. Bima na in manusia mapatayra. Amurat tuing kahinapusan sin manusia di hawa o sin bumi inya ingkatan kita niyo misan pagkauya di neng kasaddapan muriha dunya limugay kau ibu tahun mu'idda kau fahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tinya, in manusia dia sin Allah subhanahu wa ta'ala pakaun-kaun di hawa sin bumi. Papaglawa kong usaha, papaglawa kong riziki, tinya magtawakkal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinya, in manusia makapagkawianan di hawa sin dunya. Ayaw manisab biya sin jimatu kan karun. Ikarun awak tu siya dakwahan ni Musa alaihi salam. Baitaan siya sin paktuhan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Putingon niya. Putingon niya in Musa alaihi salam. Sampai in riziki niya basalong niya kusog sin ginhawabaran niya. Wayroon long niya panglamod-lamod sin hisyu-hisyu. Ako yan long niya in. Tinya siya tuod in naglagkawian. Wayroon nagdika niya. Sampai ang bukwag to. Diawahan sa Musa. Sampai putingon niya sa Jahi Musa. Ang bukwag to nagpaon sila meeting. Doon yung katan mahadjana. Doon Hikarun, Ihaman, Ifiraun. Then doon ha, mahadjana. Uningin ang Hikarun, aun hambuk babae, hajaman niya to, bang mga rikato, amin mga magpansak-pansak yaon pagbayaran. Dinabayaran, bangaon dia mga program si mga nakura, jaman nila nakauna. Bayaran niya. Aha, kiyawa Hikarun. Iyasubo siya bang pilay mausahan niya halong sinang kaadlaw. Iyasubo siya bang pilay mausahan niya halong sinang kaadlaw. Kunin nagisin babae kanilong niya, namita na yung babae ilong niya, biya ini mausahan. Bang mga pagbayad kaniya, mga hangibo halong sinang kaadlaw, atawa pila-pila na, biya itaan Hikar. Nalong niya, biya ini nalong in hinangon mo. Haintero long niya simkawit mulit na kau mag-usaha. Di na kau long niya mag-usaha, di na bayaran sa Hikaro.
Sa law niya biya ini sa jen hinanga. Haadlaw law niya konsum. Aun meeting namo iban himusa. Yaw ning katan nangingita-ngita. Banglaw niya kakitaan mo himusa ulak kaw law niya inrinip kaw himusa. Aminin ari karon. Ahadi matungin adlaw ito. Harun man nag-meeting. Yaon lang kataan manusia. Pagkita sadya sin babae ni kan Musa. Si Milawak in babae. Dimaran laong na kiubla ni manusia. Inahin niya rinip siya hi Musa alayhi salam. Subhanallah. Rinip siya hi Musa. Sa mamuya tindaakan ka na hikaron. Nauno ka kaw. Pagti siya kaw sintindag hipiraw. Sampai inhukuman. Laong nasin kayo ng gantungon. Laong naging Musa tahad kaw lang. Yasunin babae. Mangga ka to, isiw lang yung nagdaak kayo. Dia aka kulong niya hikaron. Dia ak siya hikaron. Uno'y nagisin Musa. Ya Allah, kawaan na hikaron. Sampai bihaon hikaron, tiyon sin lupa. Tiyon sin lupa, iban sin alta niya. Iban sin pamilya niya. Sampai bihaon, wayroon kialawakan in alta hikaron banghaon. Pinakajayahan hawaw sin kumi ajaman nakauna hikaron. Indaya hikaron in kunsi sin budiga niya tawin magtanggung. Indaya hikaron sa hawak tu gimatong kanyan kamatay wayroon na usal niyan kawasan. Wayroon na usal niyan pagdaya niya. Wayroon na usal niya in pagkataas sin bangsa niya. Sabab mga palanggungan haara nga Islam. Diyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilayhim nusyurun. Bima na mu'it dakaw pahadarat sin Allah. Marayaw na sa jatuan bang tindatong mupahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ikaw nagihinang marayaw. Bang kuno pagdatong mo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala kau nakapagsabdiya hagin hawaparan ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dinasabab ini mga palamuan na akam Islam. Ya waktu na yan to. Murah-murahan, makakawa kita niyo pangadjian. Ang mga patungtong sin dua guro na to kalasahan. Ang sukama on din ang mga himumungan sin kami. Amuin himumungan wala imamo na diya na sin ari in kami murid dito hamarkas o diya. Inya masi-masi barhajat tumauhad sin ilmo aun lawi maingat din kamo in kaguruhan sin kami pagkakitaan sin kamo hatiap-tiap doom mag-lecture ya kanda Sheikh Abdul Wahid kanda Sheikh Zaid iwan sin mga kaiwanan panaiban nila lawi yadto sila in maingat murah-murahan bang saupa maon din ha mga himumungan amin masakit hapang dungog sin kamo na inyad to pangayuan na mo kamaapan indihilan nyo kami kamaapan lawi luwain Allah subhanahu wa ta'ala iban bang saupa maon din ha mga kaptangan simiha wala imamu hapang hindo sin Nabi alayhi salatu wassalam na inyad to din hakaawam sin kami. Adapon bang saupa maon din ha mga himumungan
ima mo na amuyad to inkaon na to. Sabab inyad to mahinang dan ikakawa mo umpaat kasanyangan di hadunya lawi luwa dumatong in adlaw akhirat. Magsyukur kani-kaniyo pagdihil ni waktu kabalikan ko amuin dumungog muhadara di Hanidaul Islam iwan magsarang sukur tanpa tuan jaak amuin nagpaawon sin program ini murah-murahan pagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya in makontinue in pagkala ini lawi luwa dumatong in adlaw akhirat madawhat niya in kasanyangan in tiyak lugtuan niya di hawaw sin dunya pangman in manusia mahawon din hakatidibluman matupaka sawahan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa ila liqa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannataka ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannataka ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.